Because when the chick gets out of the egg, it breaks the shell. So it's important to know whether we want to be with the shell or with the egg. Pretože keď sa kura vyliahne, tak sa snaží dostať zo škrupiny a my sa musíme rozhodnúť, či chceme byť vajce, alebo či sa chceme dostať zo škrupiny von. So the eggshell is the crisis, the chick is the opportunity. Takže byť vajcom je kríza a výjsť zo škrupiny je možnosť. And this is Easter. A toto je čas Veľkej noci. This is why we break eggs at Easter. Práve preto rozbijame vajcia na Veľkú noc. This is why also Christ came and said, after me I will send the Holy Spirit. A to je aj dôvod, prečo prišiel Ježiš a povedal, po sebe vám pošlem Spasiteľa. And you know that when all the apostles were in a closed room, a viete, že keď všetci apostoli boli v zavretej miestnosti, they say that there were tongues of fire on the head. Videli, že mali na hlavách jazyky plameňov. And they say they felt a wind in the hands. A povedali, že cítili vietor v rukách. And they say that they were filled with the Holy Spirit. A povedali, že boli zajedno s Duchom Svätým. So in Sanskrit this energy is called Kundalini. V Sanskrite túto energiu nazývajú Kundalini. And in our tradition, this feminine aspect of the higher power is the Holy Spirit. A v našej kultúre predstavuje tento ženský princíp vyšší Duch Svätý. 7 o'clock? Je 7 hodín. Okay. I was going to tell you that after the age of the father came the age of the son, after the age of the son came the age of the mother, according to Joachim de Fiori, but I'm not going to say so. Chcel som vám porozprávať, že po dobe otca prišla doba syna a teraz má prísť doba matky. Podľa istého filozofa, ale nebudem vám to rozprávať. I'm sorry, I think I need to stop here. I would have a little bit more to explain why actually Paul Valéry could relax, but I don't really have time. Je mi veľmi ľúto, ale myslím si, že budem musieť tu skončiť a povedal by som vás, prečo Paul Valéry si môže vydýchnuť, ale nie je na to čas. So what I propose is this, is that, you know, after we are going to have meditation music, after music, if you want, I can take questions, if you want, I can answer questions. Budeme mať meditáciu, budeme mať hudobný program. Ak máte otázky, môžem zodpovedať otázky. But just now, if you agree, let's finish the theory and let's start the practice. Is it okay with you? Ale teraz, ak súhlasíte, mohli by sme skončiť s teóriou a dať sa na praktickú časť. Súhlasíte? It's okay? Ja. Theory, hypothesis. Don't applaud before the experience. To bola len teória, hypotéza. Netlieskajte, kým nenadobudnete skúsenosť. So now you need to do one thing which is not complicated, but I'm still going to show you how to do it. You are going to take off your shoes, all right? Teraz urobíte jednu vec, ktorá nie je komplikovaná, ale ukážem vám, ako sa robí, a to je dať si dole topánky. And an intellectual will ask, why should I take off my shoes? Well,